Sizi Bişkek şehrinde gördüğünüzden konuştum. فيسرني أن أراكم في مدينة بشكك. Hürmetli Doktor Abdullah Matuk Mirza, ошондой баарыңыздарды Кыргыз жергесине кош келдиңиздер деп айтуу менен эки мамлекеттин ортосундагы карым-катнашты бүгүнкү күндө өтө مستوى إلا أن كثرت الزيارات المتبادلة. hürmetli Doktor Abdullah معالي الدكتور أتمنى أن بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني، هذا الوفد لم يأتي إلا حبا لقرقيزيا وأهل قرقيزيا، وخاصة الآن نستعد لاستقبال فخامة الرئيس. مملكتك جنا جكيا خيرندو يمدرنا. طبعا حث الله سبحانه وتعالى عليه وقال وتعاونوا على البر والتقوى، بسعادة أن نعمل مشاريع عند إخواننا القرقيزيين. Kuveyt memleketinin yetekçileri kalada yol koşullarını özümüz катнашты күчөтө турган жакшы жылуу сөздөрдү айттыңыз. وقد تطرقت إلى Биз жогорку бийликтин бутактары абдан сүйүнүү менен Кыргызстанда 2014 жылдан бери Асан Адил кайрымдуулук фонду түзүлгөн.